Uruganda rwa sinema ni mu nganda zirenze cyane ku isi. Ibi ahanini biterwa n'uko filimi zifite uruhare runini mu buzima bwa muntu. Mu mwaka wa 2023 uru ruganda rwinjije amafaranga biliyoni 42 z'amadolari ya Amerika, n'amafaranga menshi cyane. Gusa kimwe n'izindi kariyeri, muri uru ruganda hari abantu bahatakariza ubuzima. Murakaze neza kuri Behind on the Scene channel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu makosa yakozwe bigatuma abakinnyi ba filime bahatakariza ubuzima. Tugiye kureba bapfuye ni bande, amakosa yakozwe, icyayateye, ndetse na filime y'amakosa yakozwemo. Ndakurarikiye ntucike. Reka duhere kuri filime yitwa The Crow. Iyi ni filime yasohotse mu mwaka wa 1994. Ikinwa n'umusore witwa Brandon Lee. Abenshi muramuzi, ni umwana w'umukinnyi w'icyamamare witwa Bruce Lee. Iyi filime Brandon Lee ayikina yitwa Eric Daraven, aho ari umuririmbyi uririmba injyana ya rock. We n'umukunzi we baza kwicwa n'itsinda ry'abagizi ba nabi. Nyuma y'umwaka Eric apfuye, aza kujurwa n'umuzimu w'inyoni witwa The Crow. Uyu muzimu w'inyoni umuha imbaraga zidasanzwe zo gukira ibikomere, maze Eric akajya guhiga abamugiriye nabi we n'umukunzi we kugira ngo abihorereho. Iyi filime ntabwo ngiye kwivuga yose kuko ndabiza benshi mwarayibonye ndetse n'abandi mwayireba. Gusa ndagira ngo nkubwire umuntu wapfuye bw'iyi filime yakinwaga, ndetse nkubwiye n'uburyo yapfuyemo. Ndakubwiye ngo iyi filime yababaje abantu benshi, yazamuye impaka nyinshi, kuko umukinnyi wari ugiye kuzasimbura se ariwe Brandon Lee, baba mwitezeho nk'umuntu uzasimbura se ariwe Bruce Lee, niwe watakarije ubuzima muri iyi filime. Birababaje cyane. Tega amatwi wumva uburyo yapfuyemo, wumva ikosa ry'amafuti ryatumye apfa. Nawe ndabizi agahinda karakwica. Nababwiye ko Brandon Lee iyi filime yayikinnye yitwa Eric Daraven. Ndakeka abayibonye mwabonye scene aho Eric Daraven abagomba kwinjira mu cyumba yitwaje ibyo kurya. Muri iyi scene Eric Daraven abagomba kuraswa n'umugizi wa nabi witwa Fanboy, abagomba kumurasa isansu ryo mu nda. Ndagira ngo mbabwire ikosa ryabaye, maze Eric Daraven ariwe Brandon Lee akatakariza ubuzima. Mutega amatwi mwumve. Ni ukuvuga ngo imbunda yakoresheje ku iyi scene yagomba kurimo amasansu ya pirate. Amasansu ya pirate ni ukuvuga ngo iki? Amasansu ya pirate ni ukuvuga ya masansu ari ku umuriro ndetse n'urusaku, ariko mu by'ukuri ntagire ikintu kigenda. Reka nkubwire ikosa rero ryabaye. Ni ukuvuga ngo imbunda yakoresheje ku iyi scene yabanje gukoreshwa kuri scene yindi yabanje. Iyi scene yindi yabanje yasabaga amasansu ya nyayo. Ni ukuvuga ngo imbunda bayikoresha aho bashyizeho amasansu ya nyayo. Mu gukuramo aya masansu ya nyayo, uwo yakuyemo yakoze ikosa ryo kwibarirwamo rimwe. Fanboy ubwo yafataga imbunda agiye kurasa Brandon Lee ariwe Eric Daraven, rya sansu rya nyayo ryarasohotse. Ryahise rifata uyu Brandon Lee mu nda, yikubita hasi. Abari kuri scene bose barahuruye, bibaza ibibaye. Mwako kanya yahise yirukankanwa kwa muganga, ariko nyuma y'amasaha 6 hatangaje inkuru y'incamugongo ivuga ku rupfu rwe. Brandon Lee yapfuye, iyi filime isigaje scene nkeya ngo irangire. Nyuma y'aho apfiriye barebye abandi bantu barangiza iyi filime. Iyi filime yaracurujwe cyane kandi iragurishwa cyane ku isi hose, kubera ko ariyo ya nyuma yagaragayemo amarangamutima ya Brandon Lee. Indi filime nshaka ko tuvugaho ni filime yitwa The Expendables. Ifite ibice byinshi, gusa igice nshaka ko tuvugaho ni igice cya kabiri. Iyi filime yahuje ibyamamare byinshi birimo nka Jason Statham, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Jet Li ndetse n'ibindi byinshi. Iyi filime ni filime ivuga ku itsinda ry'abasirikari kabuhariwe bagurwa bagakora ibikorwa hirya no hino ku isi. Ndagira ngo utege amatwi maze nkubwire ikosa ryakozwe rigatuma abakinnyi bamwe na bamwe babura ubuzima. Mbere y'uko mvuga ikosa ryabaye, ndagira ngo ubanze umenye neza ikintu bita stunt team, kugira ngo ninza kukivuga uze kumenya icyo ndi kuvuga. Ngira ngo nimba ugire filimi nyinshi ujye ubona scene zigiye ziteye ubwoba
nka sene haturika igisansu, nka sene umukinnyi wa filime atwara imodoka yiruka cyane, nka sene umukinnyi wa filime asimbuka inyubako ndende cyangwa umusozi muremure. Izo sene burya akenshi ntabwo zikinwa n'abakinnyi ba filime tuba tubona, ahubwo bazana abantu ku ruhande akaba aribo bazikina, ababizobereyemo. Ibyo bikora kugira ngo umukinnyi wa filime uri gukina adakomereka cyangwa se atagira ibibazo byamubuza gukomeza gukina filime. Bazana abantu ku ruhande akaba aribo bakina izo sene. Ndagira ngo urabyumva neza. Niba umaze kubyumva, noneho tega amatwi wumve ikosa ngiye kukubwira ryabaye, maze rigatuma abantu bamwe na bamwe bo muri stunt team bapfa. Ndagira ngo mbanze nkubwire sene iri kosa ryabereyemo. Ko wabonye Expandables igice cya kabiri, mwabonye sene aho ubwato bwa Expandables team buturika. Ubwo bari muri Bulgaria ku mugezi witwa Oginyanova. Ni ukuvuga ngo bari gutegura iyi sene, ibisansu baba bahisemo byari ibisansu bigomba gutanga ishusho ryiza ariko ntibiteze ingaruka mbi kuba aho biturikira. Ikosa ryabaye ni uko ibisansu babiteguye nabi ndetse babishyira n'aho bitagomba kujya. Babyeregeje stunt team, ya team nakubwiye ikiri ibikorwa bikomeye muri filime. Ni ukuvuga ngo ubwo ibisansu byaturikaga byabyegereye stunt team, ni ukuvuga ngo abenshi muri stunt team barakomeretse ndetse uwitwa Kuniru arapfa. Urupfu rwe rwababaje abantu benshi ndetse rwibutsa abakinisha filimi ko bagomba kwitonda mu gihe bagiye gukoresha ibisansu muri filime zabo. Uyu Kuniru na bagenzi be bakomerekejwe cyane n'ibi bisansu, ariko cyane cyane Kuniru we niwe wakomeretse cyane kuko nubwo yahawe ubutabazi bw'ibanze we byaranze arapfa. Ibisansu byamukomerekeje cyane birangira apfuye nta minota 30 ishize. Indi filime ngiye kubabwira ni filime yateye agahinda abantu benshi. Ni filime yagendeyemo ubuzima bw'inzirakarengane zirenze imwe, nta yindi. Izina ryayo ni Twilight Zone yo mu 1983. Iyi filime ivuga ku nkuru enye zitandukanye, ariko kubera ko inkuru ya mbere ariyo irimo impanuka cyangwa se ikosa ngiye kubabwira, iyi nkuru niyo ngiye kwibandaho, niyo nyine ngiye kubabwira. Iyi nkuru ivuga ku mugabo wanga amoko, akakwanga urugero kubera ko uri umwirabura, kubera ko uri umuyahudi, cyangwa se kubera ko ufite ubwoko butandukanye n'ubwe. Muri iyi nkuru uyu mugabo ahabwa itegeko ryo kugenda mu bihe, akagenda ajya muri buri bwoko yagiye yanga. Urugero akaba umuyahudi, akaba umwirabura cyangwa se ubundi bwoko butandukanye, kugira ngo agende yumva ibyago buri bwoko bwahuye nabwo, maze areka umuco mubi wo kwanga ubwoko cyangwa se kwanga abantu bitewe n'ubwoko bwabo. Ndagira ngo mbabwire sene iri kosa ngiye kubabwira ryabayemo. Ndagira ngo ababonye iyi filime Twilight Zone mwabonye iyi sene ngiye kubabwira. Ndagira ngo mwabonye sene aho uyu mugabo nababwiraga wakinnwe na Vicky Morrow yashubijwe mu gihe intambara ya Vietnam na Amerika yaririmbanyije. Muri iyi sene uyu mugabo bari kugerageza gutabara abana babiri kubera ko intambara iba yarimbanyije mu gihe barasubijwe muri iki gihe. Ndagira ngo nkubwire ibyabaye rero, tuvuye ku bya filime nkubwire ibyabaye ubwo iyi sene bayishutingaga. Ni ukuvuga ngo hasi baturitsaga ibiturika kugira ngo twe nk'abarebyi ba filime tuzabone ko hari kuba intambara. Kajugujugu yari iri hejuru nk'uko mu ntambara zose bigenda. Ikosa ryabaye ni iri ngiri, ni ukuvuga ngo kajugujugu yagenderaga hasi, ntabwo yari iri hejuru cyane, maze ibiturika arabituritsa, ariko bituritsa hafi y'indege. Byaviremo moteri y'indege kwangirika bikomeye, maze indege ibura balance, yaparitse nabi iraturika, maze Vicky Morrow ndetse n'abandi bana bari gukinana babiri bahatakariza ubuzima. Iyi mpanuka yababaje abantu benshi, kandi ndagira ngo nkubwire ko nyuma y'iyi mpanuka amategeko agenga ukuntu abana bakinishwa muri sene zimwe na zimwe yahise avugururwa, ndetse abadirector b'iyi filimi bashinjwe icyaha
cyo kwica batagambiriye, bajya muri gereza gusa nyuma y'igihe bararekuwe. Filimi ya kabiri nshaka kutuvugaho ni filimi yitwa Deadpool. Nshaka kuvuga ku gice cyawo cya kabiri, aho Deadpool afatanya na X-Force kugira ngo barinde umwana ufite imbaraga zidasanzwe z'umuriro, uba washyizwe ku gitutu cyo kwicwa n'umugabo waturutse ahazaza witwa Cable. Ababonye iyi filimi yitwa Domino muramuzi, ni umwe mu bagize X-Force. Nimba mwarayibonye mwibuke iseni ngiye kubabwira. Mwabonye iseni aho aba ari mu mihanda ya Vancouver muri Canada atwara moto yiruka cyane. Nimba mwarayibonye mumenye neza ko iseni atari we wayikinnye. Nimba mubyibuka neza nababwiye ku bintu byitwa stunt team, aho bazana umuntu ku ruhande agakina sene zimwe na zimwe umukinnyi wa filime atashobora gukina ubwe. Okay, nimba iyo sene mwayumvishe mutega amatwi mwumve ikosa ryabaye, maze bigatuma umuntu baba bazanye gakina iyi sene ahatakariza ubuzima. Ndagira ngo muhanzi mumenye uyu muntu, bamwita Joy S.J. Harris. Yari inarabibonye mu myitozo ngororamubiri, ariko nta filimi n'imwe yarigeze gukina. Gusa mbere y'uko bamuzana mu iyi filimi yitwa Deadpool, yari icyamamare mu bijyanye no kwiruka ku mamoto, ariko nta burambe na buke yari afite ugerageranye no gukina mwene izi sene muri filimi. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa mbabwiye ari we Joy S.J. Harris niwe baba bazanye nk'umustanti ngakine iyi sene ndi kubabwira yo kwiruka cyane kuri moto mu mihanda ya Vancouver muri Canada. Nta burambe na buke yari afite. Ndagira ngo mbabwire amakosa abiri bakoze ariyo yavuye mu rupfu rw'uyu mukobwa. Ikosa rya mbere, bakoze ikosa ryo kuzana umuntu udafite uburambe. Mu by'ukuri uyu mukobwa nibwo bwa mbere yaje gukina imikino nk'iyi muri filime. Ikosa rya kabiri, uyu mukobwa nta helmet bamwanditse, kubera ko umuntu yari ari gukinira Yusenya yasobanuraga ko atagomba kwambara helmet. Ni ikosa bakoze kubera ko umutwe wahise uzanjagurika ubwo yagongaga inzu yari imuri imbere agaca mu kirahure, bitewe n'uko nta helmet yayambaye. Ngayo nguko uko byagenze, umukobwa abura ubuzima. Filimi ya gatanu ari nayo ya nyuma nshaka ko tuvugaho, filimi yababaje abantu benshi. Filimi ifite agahigo ko kuba yarisha abantu benshi. Filimi abantu batibuka kubera kuvuza izina ryayo, ahubwo bibuka abantu bayizize. Nta yindi ni The Conqueror. Iyi filimi yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu. Igaruka ku bwami bw'Abamongoli, aho umwami w'Abagengisi Kana ayobora ingabo ze akagenda afata uduce tumukikije, ariko bikarangira yisanze mu rukundo n'umukobwa w'umwanzi we. Muri make iyi filimi ihuza urukundo n'intambara. Ntabwo nshaka kuyivuga yose, ahubwo nshaka kubwira ikosa ryakozwe bigatuma ubuzima bw'abantu 41 buhatakarira, bose bagapfa. Ndagira ngo mumenyeshe ko ikosa rya mbere bakoze ari uguhitamo nabi. Bahisemo ahantu habiho gukinira filimi, ngo bahitagamo gukinira mu gace kitwa St. George Utaha. Guhitamo ahantu byari ikosa rikomeye. Ni ukuvuga ngo ahantu mbabwiye St. George Utaha ni ahantu leta ya Amerika yari yarakoreye igerageza ry'intwaro za kirimbuzi. Imyaka mike mbere y'uko batangira gufata iyi filimi. Ni ukuvuga ngo iyi filimi bagiye kuyihafatira ibigerageza ryararangiye, barayikina pe, irarangira iranasohoka. Gusa hadaciye iminsi mike, mu bantu 220 babitabiriye gufata iyi filimi, 91 bagaragaje indwara ya kanseri, 46 barapfa. Bitera abantu ubwoba, biriza abantu. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind
and on the same channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe gusa ni nk'ibikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.